kabiri. Wiyalo. Karame. Andika akanyenyeri 182. Akanyenyeri 182. Akanyenyeri 3. Akanyenyeri 3. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 2. Akanyenyeri 2. Urashyiraho akanyenyeri. Akanyenyeri. Ya pini yawe y'imibare 5. Warangije? Yego. Shyiraho akanyenyeri. Akanyenyeri. 311. 011. Akanyenyeri. Akanyenyeri. Andi 011 nanone. Andi 011 nanone. 011. Urwego. Urwego. None hemeza. None se papa wanjye. Yego. Ko ntarabona uko MTN yatubwiye ko nta muntu wemeye kuduhamagara akatubwira imibare dukanda. Nzozi mufite access kuri nuza zacu. Mukiriya. Karame. Ngira ngo urabizi neza ko mu Rwanda twatewe n'ikibazo cy'abatekamutwe cyangwa se abahakazi. Niyo mpamvu iyo habaye igikorwa nk'iki ngiki tugahamagara umukiriya wacu twumva ari inyangamugayo, tumuhereza password ifungura konti yiwe ya mobile money, akabanza akaverifiya akareba ko amafaranga yageze kuri konti yiwe akabona kuyasubiza. None se yego uhamagaye uramuzi? Uhamagaye uramuzi? Uwo mpamagaye ndamuzi. None se kuba tukuza amazina yawe ntabwo tuba tuyaruzi muri systeme? Okay. Waruzi ko ubushize baherutse gufata abantu 40 n'abangaye bakora nkawe? Wayabonye? Naribonye message kandi nibwije. Ni cyiza? Yego. Urabona njyewe ndi kwishyura umumotari. Arimo wese kamagara kuri MTN aravuga ngo njye amafaranga ndafashe nahaye umuntu tuziranye. Asaba ko bahagarika simukadi yawe. Hanyuma kuri MTN bakubwira nyine batubwira ko amafaranga ajya kuri Vicente. Yego rero batubwiye ko ajya kwamaga ko nabivuga ko amafaranga nyereze ko bagomba kuyansubiza aho barabyanga. Zarahagarika simukadi yanjye ariko se nakoze koko. Urumva nyine we yihuta guhamagara kuri MTN atako bayahagarika ariko njye nibaga ngo amafaranga yayobeje. Nutamagarike simukadi ahubwo nyuma yazo babate wasanga babo bamugure nk'ibintu runaka kawushe kuyahagarikisha ubishaka tubusaba ko tuzaba ndabigenza neza. Simbizi nyine baguhamagaye. Hoya nta muntu Uyado mwaramutse neza. Mwaramutse. Muhawe ikaze ku murongo wa MTN ifashe muravugana na Jean Bosco Uwiringiye Imana twe turavugana nande ku murongo wa MTN. Muravugana na Vincent. Vincent mwaramutse neza. Mwaramutse. Vincent kubera iki mutumvikanya nuramukira bakuyobereje amafaranga duhagarika account yawe kandi ko dusanga tunayikoresha neza wabitewe n'iki? Ariko ntabwo twanze kumvikana. Nge no kuvuga ngo Vincent utugwamaga uri mu kahe karere? Ndi muri Kicukiro. Tugufunguriye konti ya mobile money twari tumaze kuba twahagarika amafaranga wagira umutima n'ubushatse bwo kwemera kuyamusubiza. Nta kibazo rwose. Vincent isomo kadi duhagaritse ni wowe usanzwe uyikoresha muri mobile money. Urakoze cyane. None Vincent isomo kadi yawe duhagaritse hari amafaranga yawe duhagaritse wenda bikaba byari bikubangamiye. Amafaranga ari uretse ko nyine ntarajyaho ngo ndebe ngo wagwani niba koko yahagaze cyangwa niba nakoreza umuntu nibyemere. Urakoze cyane noneho sibyo ntuzi gusoma ikinyarwanda neza? Yego. Tugiye gufungura account yawe nitumara kuyifungura urareba kuri konti yawe ya mobile money urebe ko amafaranga wayakiriye kuri konti yawe ubone kuyasubiza mugenzi wawe sibyo? Nta kibazo rwose. No kuvuga ngo Vincent turabiruzi ko telefone twaguhamagayeho ari smartphone sibyo? Yego.
kora back usubire inyuma nk'ibisanzwe ujye handi wandikira nimero nk'ibisanzwe. Kora back ujye muri bwa buryo bwa keyboard y'imibare. naho nkuza hano kuri add calls. Yego kuri add. Telefone yawe ni ubuhe bwoko? Smartphone. Kora kuri add call nta kibazo, hari akamenyetso ka plus ko guteranya. Ako igihumbi nicyo nakwanga gusubiza. Yego rwose turumva uri inyangamugayo. Kuri add call wahakojeje urutoki. Yego. Yego baguhaye keyboard y'imibare. Yego. Andika akanyenyeri 182. Akanyenyeri 182. Akanyenyeri 6. Akanyenyeri 6. Akanyenyeri 1. Akanyenyeri 1. Akanyenyeri 2. Oui, alors? Karame. Andika akanyenyeri 182. Akanyenyeri 182. Akanyenyeri 3. Akanyenyeri 3. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 2. Akanyenyeri 2. Urashyiraho akanyenyeri. Akanyenyeri. Ya pini yawe y'imibare 5. Warangije? Yego. Shyiraho akanyenyeri. Akanyenyeri. 011. 011. Akanyenyeri. Akanyenyeri. Andi 011 nanone. Andi 011 nanone. 011. Urwego. Urwego. None hemeza. None se papa wanjye. Yego. Ko ntarabona uko MTN yatubwiye ko nta muntu wemeye kuduhamagara akatubwira imibare dukanda. Ndozi mufite access kuri nuza zacu. Mukiriya. Karame. Ngira ngo urabizi neza ko mu Rwanda twatewe n'ikibazo cy'abatekamutwe cyangwa se abahakazi. Niyo mpamvu iyo habaye igikorwa nk'iki ngiki tugahamagara umukiriya wacu twumva ari inyangamugayo, tumuhereza password ifungura konti yiwe ya mobile money, akabanza akaverifiya akareba ko amafaranga yageze kuri konti yiwe akabona kuyasubiza. None se yego uhamagaye uramuzi? Uhamagaye uramuzi? Uwo mpamagaye ndamuzi. None se kuba tukuza amazina yawe ntabwo tuba tuyaruzi muri systeme? Okay. Waruzi ko ubushize baherutse gufata abantu 40 n'abangaye bakora nkawe?